Kako izgleda neradni dan? Došao je iznenada, u sred turbulentne sezone 12-13. Preuzeo uzdrmanu ekipu u aprilu, debitovao porazom u Valjevu, a potom ipak nakon Hičkokovske završnice protiv Radničkog u Laktašima izborio plasman u Euroligu. Od sezone 14-15 počinje fantastičan period u kojem Dejan Radonjić uspeva da promeni istoriju kluba i svest navijača Crvene zvezde, vodeći ih do 3 trofeja u Jadranskoj ligi, 3 titule prvaka Srbije, 2 kupa Radivoja Koraća i 3 izuzetno uspešne kampanje u Euroligi. Za to vreme prošao je put od nepoverenja i teranja iz kluba, preko skandiranja imena pa do molbi da ostane. Pa dobro, prvo u startu kad sam došao, normalno da je bilo potrebno vrijeme da se ja upoznam i da prepoznam sve to. Ono što je dovoljno reći jeste da je godine koje su bile bez rezultata sa dosta dešavanja tokom godine između sezona su uslovili naravno da navijači imaju jedan osjećaj koji jednostavno stalno proizvodio određenu vrstu straha i želje da se prepozna nešto i da bi se došlo do postizanja tog rezultata. Ono što je najčudnije od svega jeste da i kad se došlo do tog rezultata koji je toliko dugo čekan, postojale su stvari i elementi koji su bili prisutni prije toga, pa čak ih ima i danas u nekim momentima za mene dosta jasne, a uradilo se prvo to što se toliko godina čekao, pa onda se prešlo na više, pa onda opet išli dalje, došli do potpune konkurentnosti što se tiče Eurolige u kontinuitetu i postizanja tih rezultata i trofeja. Tako da, kako je vrijeme išlo, vjerojatno je ta neka ta neka osjećanja su se mijenjala postepeno, došlo je vrlo teško i eto sad smo došli do ovoga, ne mogu da kažem ništa osim da mi prija naravno činjenica da su navijači zadovoljni sa onim što smo mi uradili ove godine, a i kad se osvrnemo nazad šta smo sve napravili. Važi za defanzivno orijentisanog trenera, koji je timsku odbranu u nedavno završenoj sezoni doveo do perfekcije. Ipak, navijači i javnost mu, naročito posle poraza u Euroligi, često zameraju da je rigidan i ofanzivno nekreativan. Na to mogu da gledam samo sa jednim blagim osmihom. Nikad drugačije, jer igrati na ovom nivou na kojem igra Zvezda, ako ne igraš dobro obra pravca, onda tu nema rezultata. Tako da je to prilično neutemeljena observacija, s tim da je ona proistekla iz toga što smo mi stvarno dobrom odbranom postizali dosta toga i to nam je onako bilo prepoznatljivost i najčešće se isticalo, pa je onda kroz to i formirana neka svijest da je samo defanziva bitna, ali mislim da igrati Euroligu, dobijati te procike koje smo mi dobijali, ako ne igrate u napadu dovoljno dobro, onda tu nema rezultata sigurno, a mi smo već godinama u dobrom rezultatu što se tiče Eurolige, tako da vrlo neutemeljena observacija. Voli da radi sa mladim igračima, ali ne i da im popušta. Postoje neke norme koje moraju da se ispunjavaju, da ne kažem da je to profesionalizam, a pristup svakako prema individualnim karakteristikama i procjenama šta je najbolji način da se dolazi do napretka kod svih, da bi se došlo do nekih kolektivnih uspjeha. Tako da te stvari ja posmatram na vrlo prost način i tu nema nekih dilema kod bilo kojeg igrača. Novine ne čita, ali je potpuno informisan i zna stanje u javnosti. Kaže da može da pretpostavi i predvidi neke stvari. Obzirom da sam 4 godine tu,
malte ne mora ni da mi se prenosi. Tako da, kao što je edukacija kod driblinga sa loptom, tako i postoji ta vrsta posvećenosti da bi u ovom ambijentu koji nije jednostavan ne samo za trenera, kao što izgleda, već i za igrače, moglo da se funkcioniše i da se jedan prepoznatljivi timski duh Crvene zvezde vidi svakog dana i da se ne dozvoli da se nešto desi da bi moglo da utiče negativno na to. Iskreno da bude, sad već je situacija takva da ja mogu da pretpostavim šta i kako, ako sad baš ima nešto da je bilo, a da je ovako neobično, sigurno da moji stranci imaju obavezu da mi to kažu. Uspeo je da svoje konferencije učini neatraktivnim žutoj štampi. Poručuje da mu je drago zbog toga, jer sebe vidi samo u košarkaškim pričama. Ja sam takav. Jednostavno, ja razmišljam onako kako i govorim tamo. Znači, to je sfera mog razmišljanja. Fokusiram se na stvari koje su košarkaške i koje su suštinske. Tako da, jednostavno, takav sam, sad tu neke taktike. Uživa u trenerskom poslu, iako on sa sobom nosi puno odricanja, malo slobodnog vremena i često odvojenost od porodice. Normalno postoji razumijevanje, a opet postoji velika ljubav, tako da kad ima ljubavi onda je razumijevanje prisutno i ja sam rekao moj odnos prema poslu kakav je, a mi smo opet zajedno još dok sam bio igrač i sad već godina dosta kao trener, tako da... Prošle sezone, koja je trajala 10 meseci, puno 2 meseca, on, saradnici i ekipa spavali su van Beograda. U ranijem periodu moje karijere bilo je i momenta kada je bilo više. Ne znam, s obzirom da sam u jednom periodu, osim što sam bio trener budućnosti, bio trener reprezentacije mlade Crne Gore i bio u stručnom štabu A reprezentacije. Pa, ne znam, čini mi se da sam imao 102 dana jedne godine provedena sa reprezentacijama tokom ljeta. Deo tih obaveza proizveo i novi format Evrolige, za koji kaže da je zanimljiv, ali i veoma naporan za timove. Pa ne, prije svega nov format koji je postavljen sa ligom, na to još mi koji treba da odigramo još 2 lige, znači ukupno 3 tokom sezone, iziskivali su od nas i jednu vrstu razmišljanja i postavljanja stvari da bi moglo to da se nosi tokom godine, prepoznavajući moment da moramo biti spremni da i kad budemo ušli u sezonu maltene od treninga do treninga, od dana do dana, vodimo računa o svakom detalju i to vidi se već da postoji želja i tendencija da se povećava broj igrača koji će da se koriste. A sad neka naša analiza, da li smo to očekali ili nismo, ili kako smo, mislim da jednostavno smo išli postepeno kroz sezonu i onda smo tako se i pripremali, dolazili do saznanja, pravili planove i čini mi se da smo to dosta dobro izdržali. U jednom trenutku smo imali tu problematiku što se tiče povreda igrača, ali i pred početak sezone smo bili svjesni da se to može desiti, pa smo tako i planirali neke stvari kad je tim u pitanju da bi mogli sve da iznesemo i izdržimo i na kraju uspjeli da dođemo do ovakve sezone.